dunia haikufai tena. Lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, mipango ya Mungu juu yako ni miema siku zote. Ndio maana anakuacha salama, ndio maana anakuacha hai. Kuinuka ulikoinuka huku, Mungu ana makusudi na wewe mema. Amen, amen. Kwa hiyo unapenda kazini, tafadhali na kuomba, hata kama umegalagala chini, hata kama umezalaulika matopeni, anasema tatupa chini lakini hatuangamizwi. Barikiwa. Tunatupa chini, tunaudhiwa. Watu wanatuudhi sana, watu wanatuudhi kweli kweli, lakini Mungu hatuachi. Alo, unanielewa asubuhi ya leo? Sikiliza, kusudi la Mungu lazima litimie kwenye maisha yako, na lazima ujue hilo, lazima utambue hilo. Usikate tamaa, usivunjike moyo, hata kama kuna watu wanaokuvunja moyo, kwa sababu Mungu hajakuacha. Nimekwambia, hata kama watu wote wakudharau, hata kama watu wote wakuone ufai, hata kama mambo yawe magumu kweli kweli, lakini Mungu imadamu amekupa uhai wa kuishi hizi, umeinuka tena, lipo kusudi la Mungu juu yako na lazima litimie kwa jina la Yesu. Wakati unaenda kazini leo, sikiliza, imani yako imarike. Pamoja na mambo tumepita, pamoja na mahali tumepita pakulia sana, na mpaka sasa bado tuna huzuni kwa sababu hatuelewi, hatujui. Lakini nataka nikwambie, Mungu ana makusudi kila hatua, kila eneo tunalopitia wanadamu. Imadamu wewe uliyeachwa hai, Mungu ana makusudi mema.